أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب الشاكرين، وخير الصلاة وأفضل السلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المعصومين، واللعنة الداعم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد الله تبارك وتعالى كواسو باندا یک بوتی از مجنگامنگه تهوروا کالوشی امتسکوا مارو اودانوس امام حسین اسکه علیه الصلاة والسلام. حمد الله تبارک و تعالی کواسو باندا یک بوتی کرگامن توباتا رودولا سوستینه ناپه کو امام حسین سلام الله علیه هم کی تراجدیا کو اسوسوچی سالی کی کرده. حمد الله تبارک و تعالی پس ابن حمدی سوز موجنگا منگه توافتو منگه کو حزمتی هم تکرالا فی دار امام حسین سلام الله و صلوات الله علیه. باکرگیم دکا اکاوا برش و درسیا نانه تو انسامو تارودوبا سوشا لایا پوکا تاری کربل. اکاوا برش مانگاوا ای کربلا و شهید لوکو امام حسین اسکو سلام الله و صلوات الله علیه تحیلو واله کو دیلو ترو عقائد تلو اماماتی. امن سیم پنجارده ده کابرونای کو دشدو امامی علیه الصلاة والسلام هم گردو سیم کو ادوا سوسکه ادوای تمن سو اللهی مو پیغمبری امنگه ناره دینگه انگلدر تحیلوای کربلا ترون تحیلوا سوسک امام حسین سلام الله و صلوات الله علیه جالا کی کربلا اوزو دواسو برونایا دکو یزیدی لعنت الله علیه سینه ظالم امام حسین سلام الله علیه نامنگلات دلس که بیاتی اکواتا کتان نامن مرات دیکا انگلدر ای کربلا سوسکو چینالا هم ساو پورزانو سیسی کربلا کو دلو تارو وروواینه کو اماماتی امارو اهل بیت علیهم الصلاة والسلام سینلن دشماینا کو دوی ناچینا neko gaš sine verbalno, yani čibjaja, nekoga sine fizičko. Na sine pohari verbalno ko sam su sine fizičko, ni na sine pohari fizičko ko sam su sine verbalno. Dikhaja deka protiv, mahsusem protiv imam Alija salamullah wa salavatullah alaih verbalno čibja kori borba sine panda taro prva divesaje dineske. یک تارو پریمیر گذاشت. پنجاردو حدیثی تانو حدیثی کو آسان افتیردو کو زبیر که تارو حدیثی سر سدل ابواب تپاندل پی ادارا. پیغمبری صلی الله علیه و سلم نار دینالا سا ادارا تپاندل پی کلاسو تانه پورزیمه پیغمبرس کره جمعیه. اوسون امام علیاس کرو ادارا. که داشونه نا اکوا اصحابیه آبنا کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشترا فنسا مانوش کو اسونا کو پیغمبر اگر نکره گفت پیغمبر با کرنا لس که تو اکوا کریا کور کوری تو تا الیسی تو نارد بتر الله تبارک و تعالی پالان سامارو دارا مکلان سام الیاس کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کرلا منا پالم تمارو دارا والله پالا تمارو یک تارو پریمera ko te somarge pe verbalno protiv imam Alija salamullah alaihi tano akao. Dodeka sno peygamberi sallallahu alaihi wasallam jivdo na osmelinge pe temaren pe direktno protiv ahli bejt alaihi salam fizičko. Ama samo su na kjelo peygamberi sallallahu alaihi wasallam skučinala piskučka
таро федек, случаи налапи случка, таро напато кер Хазрети Фатима кора алейха салам, хем таро мударибе Хазрети Мухсине, саламуллаху салавату. Само се накрај пегамбер. Така да, ака ја вербално борба против Ахли Бейт алейхи салату васелам, против ленгоро фазилети, против ленгоро барипе секогаш сине. Па агара кава продолжинала ко секте, кода со тани измислиме таро душманлуку каршу Ахли Бейт саламуллаху салаватуллаху алейх, сар измислинена пе одореа соабена, хем секова јек фазилети со иси Ахли Бейте, особено имам Али алейхи салату васелам, а вена хем акава фазилет имам Алијаско саламуллаху салаватуллаху алейх, керна леске проблеми. Дали кол проблеми ко се неди, дали ка керне со проблеми ко не са лафи и така дај акава ту менге сари неге пенџаби. Па агахар више адама душманлуко каршу Ахли Бейт алейхи салам наштите гаравеле, дикја сучинала пе битката на Џемел. Јавно пегамбер скировни маралапе против имам Али, која стана нефсе пегамбер скоро спремо Кур'ани. Па од ова недоволно маралапе о Муавија алейхима алейх против имам Али саламуллаху ки битката на Сифин. Од ова недоволно муслимајна мануша и клона хем вакерна бисиде дари муслимајна овена хариджи маралапе против имам Али саламуллаху. Акава дана недоволно маралапе о Муавија против имам Хасани алейхи салату васелам. Акава дана недоволно началиде о душман Ахли Бейтеске алейхи салату васелам, тарорат Ахли Бейтеско саламуллаху салаватуллаху алейх, саджи коте на мударги имам Хусейне алейхи салам, која дава начин со мударги. Одобор сине каја можна бари со началиде додека на чорге орат Алијасгаре скоро саламуллаху салаватуллаху. А каја можно одобор бари сине. Па одолеске аболи битка ки Кербела, акава наштида мануша линалале са битка, акава тано масакар, со скефтавате джене маренапе против различна риваетија 10.000 мануша, 20.000 мануша, 30.000 мануша. Езитески војска ке акаја борба си, ке акаја бројка си. Акаја наштива керала дека тани борба, дека тани битка, акава и масакар. Па агјарда о пегамберите салаллаху алейхи ва саллем баш акаја битка, односно баш акава масакар имам Хусейне хем лескере евладен хем одоласо сине имам Хусейне саламуллаху алейх англедер падава кергја меги ко пенџарде хадисија со ами иншаллах ко наредна дивеса бројно таро китабија касикававто пегамбери салаллаху алейхи ва саллем акава матен имам Хусейнески алейхи салату васелам. О жалости бе хемрој бе имам Хусейнески алейхи салату васелам, па да коле скоро мубареко дживдипа, мукела менги. Провола имам Хусейнески саламуллаху салавату. Емисто агар, кади кен посам каскавафту менги конаредна дивеса. Хадисија таро пегамбери джико имам Мехди аджалаллаху алейхи керфараджаху шериф, нарединера менги терова имам Хусейнески алейхи салату васелам, хем акаја случка мате бистрала. И Кербела мате бисра. Ахли сунат вал џемата га тарикли до секогаш хем борингепе против акаја Кербела, одоте борингепе физичко, пали Кербела, борингепе вербално, мате сетинен пе омануша ки Кербела. Мате сетинен пе омануша ко имам Хусейн саламуллаху салаватуллаху алейх. Па агјарда не саме начина користинена сар те бистрелпе и Кербела. Родава тумари пажна, сар ту мен сусина га те сушунена, сар одола иншалла па додва скашунено дерси, родава тумари пажна, ке да каморате читинав не сабе буке арабски, каморате читинав па те превединав, ка пробинав те налав тумаро време, пократко те керав романе, ама ке да камора нешто арабски, каморате керав арабски. О прво начин кога со користиненале
Sarte bistrălpi Kerbela, sarte bistrălpi Imam Hussein salamullah salavatullahi alaihi, izmislime hadisenca dekatano harami temaretu protiv emiri ili protiv hakimi ili protiv halifi. Ohli sunna wal jamaa veruin Allah дека и силен имами, дека и силен халифа, која стану биримо таро мануша. Акава имами, шајтол јавно гюнахчари, шајтол тајно гюнахчари, шајтол само со мангел. Емирите. Соске таро мануша бириме мо мануша, нажане накале мануша. Аме веруина ена. O emiri, imami, khalifa pejgamberesku, Peygambere sallallahu alaihi wasallam predstavila. Mora to vol birimo taro Allahi tebareke ve taala suske Allah na shukar janala. Akayate inshallah ko naredno vakti ka kera lafi pomoć. Podoleske dikena Ebu Bakare birnavale korkori Omeri ki sakifa. Omere mukelal Ebu Bakr sarpiro nasledniku mukelal vasiyete vakela palimande halifa Omer. Palodova dikena ko Osmani kedena pešovđeni, tarla šovđene pančtane protiv samo Abdurrahman ibn Auf koja su snele skoro džamutro, ov samo prihvati na Allah. Lenna ne nijek način sam te birno pe halif. Aka inšallah rakjera lafi naudam. Pa pošto akava halifa, imami, emiri, sarkava tere nadetaro devel morat izmislene skere günahenge ne sabe zakojna, ne sabe hadisija. Je taro akala hadisija sojtani izmislime, arakljula ko sahih muslim, hadisi broj 1847. Kačiti na romanu. Vakirgeo peygamberi sallallahu alaihi wa sallam, palimande koven imamija, odnosno halifija, kolananete vodinen sprema miri uputa, hebnaneti kerepesko miro sunneti, kao ven maškarlende manusha, kolengere kalbija ko ven šeitanska, ko manušikano oblik. O Huzeyfe koja su prenesenula hadisi vakirgom, sarte ponašinav man me, ako doživim akava vreme, ja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, o peygamberi vakirga šune, hem zamisne dalo peygamberi šerišlo zakotlakira. Pazino, peygamber akla halifija ko ven šeitanska, kalbenca ko manušikano oblik. Sarte ponašinama, šunen tumare emire, yani šunen tumare halifa. Hem obenleske pokorna, čak iako kamšikuinala tu men, čak iako kuvala tu men, čak iako lela tumaru barvalipa, morate šune. Lela tiro barvalipo halifa, morate šune. Akava hadisi ako na ne izmislimo, suko bol izmislimo. Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam kova sahabala te uništilo celo zulumi. Peygamberi namukela kafireske tekero pe zulumi. A napadem tekero pe zulumi je ke muslimaneske. Okati vakirgima kaj slučaj. Ek slučaj se peygambereske ko norlandimo jivdi pa sallallahu alaihi wa sallam penjardi sar hilfel fuzul. Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam angleder te dogenala da ja oficionalno te vačera objava im titlola vrijato akdo dekatano peygamberi ki Meka, tu me jane ne Meka se ne than taro biznis, tari trgovio. A vola yek manush taro dur than ke da vola akama manush ne samo Mekanija lela lestar nešta na dela leopari. Akwa manush iklola vikinala. Mangi kerdo zulumi, na dena me pare lele mi roba, o peygamberi sallallahu alaihi wa sallam muklola vriya suulo, akwa manush objasnima. Miska gyara lele mi roba na denge mo pa. Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam kedala manushen, jala ko adama mekanliya, hem lela o pare iranala kale manusheske, hem bakirala deko peygamberi sallallahu alaihi wa sallam zulumi nanete dozvolinal konisa uzucu. Ako manush kafiris ne nasne muslimani. Eğer zamisin akaba peygamberi sallallahu alaihi wa sallam tevakirut ki te çutine ako ek halifa lela to pravo, lela to barvali pe marala tu mudarala tu morate šune.
U Ibn Taymija, kada objasnila akava hadisi, a volahem bakirala nešto bud opasno. Andinala akava hadisi дека ковенма халифија ко шејтанска калбенца, ко манушикано облик, хемпало дова bakirala. Дике? bakirala. فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا أو ظالما. وابن تيمية كلا مراتشونه خليفة ياكو كوجاتو ياكو لتو بروالي ياكو مدارجاتو يبديك بالدوا سوا كلا. فتبين وبيغامبري صلى الله عليه وسلم أمنجي باكرجي مبياسنجا أن الإمام إمامي حليفة تنوكوي الذي يطاع هو من كان له سلطان كوي رسالة كولاس كوي رسالة كولاس أفتنو خليفة سواء كان عادلا أو ظالما ذلك هو праведно ако халифа дали ко вол заними неправедно тумен акале халифа морате шо халифа пейгамберско беше пейгамберски ки столица morate šuneli, iako tamo za njim. Ako morate vađeren. Suskirano lape ko lengere halifija. Hem dike lape deka lengere halifija sne zalimija. Yekara evvela alimiya penjardan Abi ibn Huseyni. Kopirolil Şerhul Aqidatul Tedmuriye. Strana 466. Bakirala ya. وإذا سأل سائل أكو بوشلت هل يجب طاعة ولي الأمر العاصي دالتنا منجي задолжително тешуна емире халифа кога сојтано гюнахчари فالجواب одговор тано ولي الأمر العاصي ако тано јек емири халифа кога сојтано гюнахчари يجب طاعته ما لم يكن كافرا morate šunele sađe ko te novola kafir. Uloli kafir više ne mora. Ama, ako tamo günahčari, onda morate šunele. Wa amma, šune na kalala. Wa amma, idha kana yešrebu l'hame, ako pijela alkohol. Wa yazni, hem kerala zina. Wa yetalawat. Keren halal. Hem ako tamo homoseksual. ويقتل النفس بغير الحق هم يكون مدار الله يكملوشي بيزو حق شون والله متر السنوات كذا فإنه يجب طاعته حتى لو ضربك ضربا مرات شونل چات كولتو فيجب عليك أن تطيع مرات شون زمين أكلا صفات يتقول يك حليفة حليفة значило представленого пейгамбери те пиел алкохол te keral zina, to vol levako, hem te mudarol da neka zbizo hako, morate šuti. Janena neka sakala sifati isi, Jezide lanatullah. Akava morate va keral, soske, o Jezidi ki klode kalender ane halifa, ola dikene Jezide sar halifa, doa ko askav, akana ko akava desiš. Ako bakirge na halifa na ne dova ko so pijela alkohol, kerala zina, hem ta kadayla kala ya vera sifati akola sam dikali kor kore ibn Usaymin morate ne girnel. Ako ne girnene ezite, skaftminge daire ko ena ezite ko las. Ako ne girnene ezite, ne girnene Muaviya, suske Muaviya nala ne ko las. Ako ne girnene Muaviya, ne girnena e halifa odnosno Umar ibn al-Khattabe koja su anjale le koga ste Muaviya. Imate per Allah cela Hristovića. Salingere halifija peren. Doreske morate ver neko je kasako halifa koga so tano asake sifatinsa. Akva prvo način sine sarte bornempe protiv o Matemi, protiv Imam Husein. Deka nas minjao Imam Husein selamullah wa salavatullah alaih te iklou protiv o Hakim. Morate šuti. Duito način koja su koristengele sar te bornempe protiv omatemi tano sovakergeo Jezidi lanatullah alaih tano halifa spremo šerijat šerijatsko halifa valibno halifa da hemodoroski dikena ashabija koda su akavava kerge
дека Езид тану халифа шеријатско. Хем дека леске мора тоа покора. Јек ленда коти со Ахли Суннат вал Џемаат, јек третина таро пиро верујба лела леста. Абдулла ибн Омер. Омер скорочава. Сахих Бухари 7111 711 пренесена лагја. Онафи вакерга ке да оманушатари Медина од бингео хилафети езидеско. Ва Абдулла ибн Омер ке дингя пе паше амален хем чавен хем вакерга. Шунгюме пейгамбере сарпенга кодиве киаметеско секоле предавнико коволе знаме пеа. Yani kovolo belojimo dova ko so predajno. Kas? Amen dengem beyatiye Yezide. Abdullah ibn Ömer vakit. Amen dengem beyatiye Yezide. Šulen sprema uslovija kola postavingjaleno Allah hemleskoro peygamber. Amen dali kad dali vakasine ili koji angjale kolas. Abdullah ibn Ömer vakit da koftano šerijatsko yani pravedno halifa spremao pravije dineski. Амена джанава ништо сој поневерно. Тари борба против омануш, колеске ден дои бејати спрема услови Аллахеске небе пейгамбереске. А ако некогаш дознању дека некој тумендар согласинга без, телел без о хилафети таро Езиди ланатуллах алейхи. Одолеја со кадел бејати некаски авереске, тогаш ковол раздор машкарман не машкареске. Јавер хадиси ко Сахих Муслим 185 исто таро Абдулла ибн Онафи вачерал. Ало Абдулла ибн Омер ко Абдулла ибн Мути. Кеда кедигепес зулумие медицон, кога иншаллах ко објаснав и сучка на хар. Ко време таро Језид ибн Муави, о ибн Мути вачерга. Чивенеске јастуко те бешал, јани керентане Абдулла ибн Омереске те бешал. Ibn Ömer vakirga sigaralı Ibn Ömer. Nalum te beşaftımız. Sigara ve vakiraftım engel işte. Alum te vakiraftım engel hadisi ko asu şungum tar peygamber. Şungum sar peygamber. Odova kovaso kažino pestaro poslušnost karšio emiri, karšio halifa. Nane te ovolje opravdajne anglo Allah. Kajre se vakala. Kodi ve kıyameti su. A odova so kamerel, pazinen ko hadis. Odova ko so kamerel, bizo te dal beyati halifa kamerel meriba cahiliyet. İmam Hüseyin selam. Spremo lafia Abdullah ibn Ömer. Soitano. Kafiri. Skena denga beyati ezite. Koko hadis vakla koi kiklo. Teşhüdün ne koy mangilat Allah halifet bu kotaro eziti lanetullah aleyh. Melian ilafeni muhabbeti. Koy ki klol. Naite dil beyate ezite. Oftano kafir, oftano cahili, merala sar cahili. O da vasu vakirge Hazreti Fatima aleyhisselam. Vakirna İmam Hüseyin aleyhisselam. Sar Hazreti Fatima salamullah aleyhisselam denga beyate. Hem nanne not go. İla duşta şogu pinda berş. Akate da buyurun te denot go. İmam Hüseyin nadela beyate. Yezid aleyhisselam. Hem o doleski tanımlar. Soğul İmam Hüseyin aleyhisselam. Sar kafiri mero, sar cahili mero. Ama koy bu što akava Abdullah ibn Ömer. Suskya gap kerala lafi. Karşı İmam Hüseyin aleyhisselam. İbn Hacer Eskelani. Kopirolil Fethul Bari. Başvakala hadisiya kulaso akaname çitinyum ko Bukhari. Va kerala gap. O lafiya hem periodi tarobladejne Muaviyasko. O Ibn Ömer adına layık hadis. Hem akana o İbn Hacer Eskelani objasnala lafi. O Ibn Ömer na andinalo hilafeti aliyasko. Soske na denga beyati ali aliyas. Abdullah ibn Ömer o çhavo taro Ömer ibn Khattab na dala beyati İmam Ali aleyhissalatu vesselam. Palla dova vakaya. Te citiravto men arabski te shaj osim
ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافه وبايع ليزيد بن معاوية وابن كرجا بياتي إمام علي عليه الصلاة والسلام نادنجا بياتي نبريفاتنجا صار خليفة وعبد الله بن عمر إمام علي عليه الصلاة والسلام أما وبايع ليزيد بن معاوية أما دنجا بياتي يزيد بن معاوية ابن حجر الاسكلاني Acabava cerul ma qua ești penjato. Acabava tano nešto penjato so lengere alimia korkovi acaba prenesine. Ja ver nešto koja so ola korkoriva kerge priznanje. Hem Шиесар борба против матери, против имам Хусейн саламуллаху салаватуллахи, танусо езите кергере тароте шуди халифия. Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям исиле ек пенжардо хадиси. لا يزال الإسلام عزيزا إلا 12 خليفة. O dini Islam ka ovol silno baro počastimo sađikote i si dešudui halifija. Ako hadis mnogi penjardo. Ako hadis prenesimo ko muslim, da on su dva eder, hem ja vera prenesimo. Interesno te diken Ibn Hajar al-Asqalani ke da Resulullah ko akava hadisi te diken sad suem te kerel vortinola na Resulullah nisam. Jada ko emeviye dikela o emeviye isilen de şuşlar halifi. Te çigya da kola amleder o Muaviya 5+ ikrana de şeyna. Te gelo ko Abasiye o Abasiye silen 32 te çigya Abasiye te çigya ko leda 5 binda ikrana. Nisar naști Resulullah cu acua broi de șudi. Kikrai plus minus nesa kerala akatarot binola akatak shivola Resulullah ko nesa broi de șudi. Ama shunena kana kasan Allah sa hadithia. ابن حجر كفت بالبعض وكر الله عليه والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ومن شاء بيرنجي حليفة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم اجتمع الناس على معاوية نجي أبو بكر عمر عثماني وإمام علي ومعاوية قالوا دواء ثم اجتمعوا على ولده يزيد قالوا دواء حليفة كوي ويزيد قالوا معاوية حليفة ويزيد هم صاحب السنة والجماعة بيروين الله دكو يزيد تانو حليفة نيك نشنيك لولا توكلو ناني حليفة نيك نيكلو ودولا دسو avena na primjer neso Olafi Bakerna baš jeziti su ske naštiniše braningere. Javno pijela, javno kocka, javno džuvlencar, javno instrumentija, javno muzika, razna haramija, mudari be manušen bizo ako kerbera, ima muzene, od ona da su i kljona nesate kere protiv Blestelafi, ola da naštine gernena dekatano halifa, su ske ashabija dege bejati jezite. Ako je Ahlusunnet wal Džemaat, isiamen zakoni deka koji birimo taro ashabija o više tano halifa. Saro ibn Umar sovaćan, Saro Abdullah ibn Umar sovaćan. Tako da u Ibn Hajar al-Asqalani hem javera alimija dikene jezite sad halifa. Podoleske ne sabe taro Ahlusunnetska alimija koja su nadaran dile taro čačka, nalajan dile. Vakerge o doğa söyleniyor. Tano Ebu Bakr ibn Arabi Maliki. Na ibn Arabi söyleniyor. O Sufyana akaba tano yabe ibn Arabi Maliki. Maliki sko Ali. Akhir Allah. Kopiroli al-Awasim min al-Qawasim. Kaçidina romanesus ke matela tumarone ke arabsuči. Akhir Allah. Odola su iklile protiv o Imam Husein. Hem odola kola su mudargeri. Na iklile nisar yaver.
освен толкујбаја или шунибаја од ова со вакергјале скоро папо, јано пейгамбер. Салалаху соски. Кога со денгја хаберија муслиманен, башо проблемија хем нерет со ковол. Кога со опоменингјален таро фитне со ковен. Hem leskere, yani peygambereskere hadisiyat hani but broina ki akayatem. Peygamber o gerek bulamen problem ya koyna men asake hanifiya itakada. Yek lendar tano dova so prenesinalo muslim hadis broj 1852 deko peygamberi bakergan. Ka pojavljen pesraz naložni pa kratko vaktes. Pa koji kam angel te razdelinelo umete šunen. Pa koji kam angel te razdelinelo umete mudaren le mačija koji hem te ova. Koji kam angel te kero fitna. Mudaren le mačija koji hem te ova. Pa dala šunena kao manusova terela Ebu Bakr ibn Arabi Maliki. Pa dala, pa sadala su iklilete mudarene Husine. Na iklile bašo ništo javer, osven sebe pijakala lafje pejgamberisi. Yani Imam Husein tano Haridžija, yani iklilo protiv piro halifa, protiv halifa i muslimani. O peygamberi sallallahu alaihi wa sallam bakirga koji ki iklilo tekeril neret mudarene, koji hem tobo, hema kava Ebu Bakr ibn Arabi Maliki, akona ne da te orakalo obična alime, rubare alime. Bakirila de kada vas so mudargi Imam Huseini, korkuyor peygamberi mudargâne. Yekta bera bakirila o alusi, yektaro penjarde mufessira ko ruhul maani ko leskoro lil ko dešutrito toni strana 298 potvrdinala kada lafiyataru ibn Arabi Maliki hem bakirila nešto pooštro. Pooštro da fensar prenesinalo lafiyataru ibn Arabi Maliki. Bakirila agya. وأبو بكر بن عربي المالكي وأبو بكر بن عربي مالكي بكر الله قال أعظم الثرية فزعم أن الحسين أكبر ابن عربي مالكي زعم أن الحسين قتل بسيف جده صلى الله عليه وسلم أكبر أبو بكر بن عربي مالكي بكر قال قتل بسيف جده صلى الله عليه وسلم. O İmam Hüseyin korkori mudardido peygambereskere maçer. Susko peygamberi vakerga matiklok protiv çetingi magreder ne? So vakerga Abdullah ibn Ömer matiklok protiv o halifa. Morate şunu pe halifa iako marlatu, iako mudarlatu, iako lelato barvalipa. O peygamberi akavalende demek vakerga. Akalatan ismislima hadisi 100% morate ismisine nakala. Hem akana akava manush vakirala de kakava ibn Arabi Maliki alusi vakirala nane mirwari koi penjarala din janala koi alusi alimi baro deko peygamberi sallallahu alaihi wasallam tano adava ko asumudarga Imam Hüseyin alaihi salatu vesselam pirela fensa onları dinga tiklo ko muslim vakirala ko vol neret koi kamangel te razdelnale manushet mudarene ko hem to učinele mač mudarene Ibn Taymiyyah vakirallah gja ko Minhaj Sunna tom 4 strana 530-537 šune no lafija, najte četina arapski ako isine suprotreba ka četina arapski vakirallah gja nasine nisavo hairi ko iklojba Husine skoro protivo jezidi nasine ni hairi ki dunja ni hairi bašo ahireti Naprotiv, adala su iklile savladenge Hüseyin'i hem kikraj mudargen, hem leskoro iklojba, hem leskoro mudaribe angja neret. İmam Hüseyin eskoro iklojba angja neret. Na ezite skoro halifetlu lanatullah. Na odova solelo hakko, na odova susne zinačari, kamatçiya, nažanova su gila, džuvla, zinačari, Levako, sada vas usne dovana je ništo, u Imam Husein tamo kokri. Trebujate me šelim te čutinao. Tenel pare sam ne sami ashabi. Sarakava Abdullah ibn Omer su bičarlale s Muavija pare.
Uçalarske pare, hem vakirla kade beyante yaziteski, makwa prifatina. Daile vakirlo Šejhul Islam ibn Tejmija. Agjaner. So ne bio volasine ako bi bešela kopotan. Soske o, so sinele ki namera, te kerol šukaripa, hem te cidelo lošnipa, ništo taro adama ne uspengja. Nego li plus kergja lošnipa pe ikloj baja. Hem mudari baja. Hem adalea ulo pohari o hayiri, hem odova ulo sebebi bašo paro zulovi. O ikloj baja imam Husein skorali sallatu. Hem sakava isto vakirla samo hari nane direktno. Hem sakava tano baš od ova so peygamberi naredingem objasningja. A od ovaj sabr spremo nepravedne imamije halifije. Hem vozdržbetari borba protiv lende. Hem mati glopes protiv lende. Hem akavaju najšukar način emanušenje sarki dunja gjarko ahiret. Te čutine mati glop protiv lende. Terem pare taro jezitem te čutine. Šune nakon. A od ova so suprostavinala pes namerno ili nenamerno protiv akava, yani protiv halifa. Narete resel kolisa o šukaripe, nego ka bajrakerilo neret, ka keril neret. Imam Husein agja disa va khairi, nego kerga neret. Da li od ova sine namerno ili nenamerno, nema vrska, sarhem toho, neret kerga o Imam Husein salamullah salavatullahi. Soske ikrilo protiv o halifa, taro ehli sunna dođe. Inšallah, taj sa od ova svačilo ka produžina hem ka kenala. Znači, džiakana si da göntu menge trin bukja sar ola alete borinen pe protiv o mate. Protiv ako amen sura vaja kalešir. Prvo aleva kerge haramitanu tiklove protiv o hakimi, protiv o emiri, protiv o imam. Te maroltu, te mudaroltu, te rolto barvali posem, te kerolt ke haram. Duito aleva kerge o jeziti tano halifa spremo šerijati. Abdullah ibn Omer. Trito aleva kerge deka o jezidi la'natullah alej tano taro tešudui imami. Yani taro tešudui halifi. Hem štato va kerge deko Imam Husein salamullah wa salavatullah tano kharijia. Hem na kerga nisa va khairi piri krema. Treminga te bešel te čutinel. Hem mate va kerel ništo. Te dikel pibuti. O Imam Husein a.s. Da li namerno ili ne namerno kerga hem ikrilo protiv o jeziti, na kerga ništo osven kerga fisadi hem kerga neret. Ako ba Ebu Bakr ibn Maliki akavate va keram mata čul bi va kerdo. Sa na primer o Ibn Hajar l-Askelani ke da andinela kala lafiyat arakva Ebu Bakr ibn Arabi Maliki va kerala akala lafia tresinkerena otelo. Akala lafia tresinkerena Imam Hussein. O manush va kerala kutile bi seyfi jaddi. O Imam Hussein mudar dilo direktne peygamberes kere maçesi. Hem o Ibn Arabi Malikin agrešinja korista u slučaj va kergeo čačipa susketaro lekere hadisi akava iklola ništo niklola eve. Bešu ke kotothan mamartu protiv halifa o jezidi la'natullah alej abadan tano halifa hem šerijatsko halifa hem nasvinena te va kere ništo protiv neste. Akala tani tri štar načina su amen taj saka va kere inšala je vreda načina koda so koristingenen sar temaren pe hem te borinen pe protiv o matemi. Sar te borinen pe protiv o akava kalo šeji hem sar te borinen pe protiv e asvi Imam Huseiniski alaih salatu wasalam. Džaneno vrednost stava kava su kera kala. Džaneno vrednost stava kala bu kja su si kava vatu. Wallahi azza wa jel morinavali tebareke wa ta'ala te vozmožinal u manusha kanate hajduna kao. Ako halile palo panč berš, teši panč berš, teško ko. A kavasova kerava verunen tamo zlato ko ilim. Prvo tu menge baš tu maru veru ba ko imamati, ko imamija salamullah alejhim,
Пало дом манушинге су на шунгеда никогаш тавакала случки тежани. Особено дола совакер на мангер имам Хусейн. Фърдена бари пе имам Хусейн алейхиссалату вассалам. Акава не кашуне. Акава те вача. Ке да вакера ehli sunnat wal jamaa. Суи дефиниција да ehli sunnat wal jamaa. Ehli sunnat wal jamaa значи нела те чиве ја верен некас англедер ehli bejt. Акава ehli sunnat wal jamaa. Те чиве Језите англедер имам Хусейн, те чиве Муавија англедер имам Хасан и англедер имам Али алейхиссалату вассалам. Акава е тamo ehli sunnat wal jamaa. Дали ништо е? Одговорно, акава потврдинава, хем правдосим секогаш баш ја таа тематика. Кој хем осетинала песме. Аллах Азза ва Джел никет, ни секунда мате одвинала ментаро друмо ехли бейте скоро саламуллаху салаватуллах. Секогаш те деламен ко калби, манги пе ехли бейтеске, а амари мржна, каши ленгере, душмайна те байракерулла повишен повишен. Аллах Азза ва Джел Amen te vazdalamen İmam Hüseyin'e aleyhissalatu vesselam İmam Ali'ye aleyhissalatu vesselam. O kolen okuta te vazdallen Yazid'e hem Muaviye'ye aleyhim ma aleyh. Allahümme amin. Allah Azze ve Celle te dalamen usbeh ko hizmeti ehli beyteske selamullah ve salavatullah aleyhim ecma'in hem niko gaš matet si dalamen taro akava bayrako hem taro akava anam إمام حسين اسكرو عليه الصلاة والسلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.